turabazirikana mu bitekerezo byacu. Na ambasaderi wa Ethiopia mu Rwanda Lorit Zewedi yabwiye RBA ko impanuka ari akaga kagwiriye igihugu cye cya Ethiopia ndetse n'inshuti zacyo zaburiyemo abaturage. Ibihugu birimo Ethiopia, Kenya, u Rwanda, Misiri, Ubwongereza n'abandi. Urutonde ni rurerure. N'abaturage bafite ubwenegihugu bwo mu bihugu birenga 30. Ibintu bibabaje, tubafasha mu mugongo bakomere. Umunyarwanda waguye muri iyi mpanuka ni uwitwa Musoni Jackson wakoreraga ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR mu ntara ya Darfur mu gihugu cya Sudani. Kugeza ubu icyateye impanuka ntikiramenyekana nk'uko ambasaderi wa Ethiopia mu Rwanda abisobanura. Baracyashakisha icyaba cyateye impanuka nk'uko umuyobozi mukuru wa sosiyete Ethiopian Airlines yabivuze. Indege nta kibazo yari ifite, ariko nyuma y'iminota mike